салом бинандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пайм мегирем. Имрӯз 21 декабр аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. омилони ҳамла ба ду духтари ноболиғ дар маркази шаҳри Душанбе боздошт шуданд. Нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. як сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мегӯяд, баъди муноқишаи марзи ва боздошти шавҳараш дар баҳори имсол зиндагии ӯ ба кулли иваз ва мушкил шуд. хай шавҳарам яктарафа шавад, худо хоҳад нақс мешудаги ва моҳидорони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ имсол назар ба соли гузашта ба бозор 31 тонна бештар моҳӣ ворид кардаанд. ҳар ҳавз 10 тонн, 15 тонн, 20 тонн моҳӣ. мақомоти интизомии Душанбе алайҳи ду ҷавони муттаҳам дар таҳқиру латукуби ду духтари ноболиғ парвандаи ҷиноӣ боз карданд. ҳамакнун ба ин боздоштшудаҳо то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. таҳлилгарон дар суҳбат бо Нигораи Фазлиддин ва Искандари Фирӯз гуфтанд, ки ҳам ҷабрдидаҳо ва ҳам ҷавонони бадрафтор бояд кӯмак ва табобати равонӣ бигиранд. як ҳафта пас аз 15-солагиаш Мумтоз духтари Шаҳноз Комилзода хабарнигори тоҷик аз сӯи ду ҷавон латукуб шудааст. Пас аз нашри ин ҳодиса дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар пайи вокуниши ҷомеаи шаҳрвандӣ мақомот ба ин қазия расидагӣ карданд ва зидди Кароматулло Қурбонови 19-сола ва Маъруф Носирови 27-сола парвандаи ҷиноӣ кушоданд. бубинед, мо тафтиш кардем инҳо кадом равияи динӣ ва чизҳои динӣ ҳеҷ иртиботе надоранд. ин бачаҳо гуфтанд, ки аз ҳамон қишре ҳастанд, ки фикр мекунанд, ки духтар агар шим пӯшид, духтар агар моҳояшро бозгузошт, ин яъне фоҳиша аст ва ин фоҳиша ба ҷомеа таъсири бад мерасонад. ба қавли Шаҳноз Комилзода қазия пас аз нисфирӯзии 19 декабр дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи пойтахт рух додааст. духтараш барои дидори дугонааш меравад ва дар роҳи бозгашт бо ин ҷавонон рӯбарӯ мешаванд. ҷавонон барои надоштани рӯймол ва пӯшидани либоси замонавӣ Мумтози 15-сола ва дугонаашро дашном ва латукуб карданд. бино ба маълумоти Вазорати корҳои дохилӣ, нисбати дастгиршудагон Кароматулло Қурбонов ва Маъруф Носиров бар асоси қисми 2 моддаи 237 кодекси ҷиноӣ парванда оғоз карда шуда, номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ман намехоҳам аз меъёр зиёд ӯро ҳатто як зарра аз меъёр зиёд ҷазош битин. ҳамон қадаре ки сазовор аст, ҳамуша ҷазо тин. ҳоло Мумтоз дар ҳолати шок қарор дорад ва дугонаи ӯ зарбаи мағзи сар бардоштааст. дар шарҳи ин мавзӯъ равоншиносон мегӯянд, ки бояд заминаҳои рух додани чунин ҳодисаҳо таҳқиқ шавад ва бо ҳар ду тарафи муноқиша кор карда шавад. сабаби асосӣ беадабӣ, бетарбиягӣ, бефарҳангӣ. баъд як мушкилоти дигарам ҳамин аст, ки ба фикри шахсии ман дар ҷомеаи мо кӯдак, зан ҳаракат мекунанд, ки аз худашон вобаста бошад доимо. ҳамин нафарон, зан ҳам кӯдак ҳам, яъне нафаре ки бо ҳамин роҳ шояд ки як муҳимияти худро дар зиндагӣ эҳсос мекунанд. як дастоварде ки надорӣ, баъд ҳаракат мекунӣ, ки худро дар як чизи дигар нишон диҳӣ ва пеш аз ҳама дар болотар будани худ аз зан. ҳоло Шаҳнозу Мумтоз ёрии равонӣ дарёфт мекунанд. онҳо талош доранд бо ин роҳ зарбаҳои равонии худро кам кунанд. эмомалии раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз дар паёми солонаи худ ба парлумони кишвар бо тавсиф аз дастовардҳои 30 соли соҳиби истиқлолӣ баъзе бахшҳоеро низ мавриди интиқод қарор ва барои ҳалли мушкилот ба масъулон супориш дод. ҳарчанд гурӯҳе аз коршиносон паёми имсоларо нисбати паёмҳои гузашта фарқкунанда медонанд, бархеи дигар мегӯянд, ин дафъа низ аз забони президент мавзӯъҳои мубраме, ки онҳо интизор буданд, нашуниданд. Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ гузориш доранд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар паёми солонаи худ ба парлумон дар бораи фаъолиятҳои гузашта ва ояндаи ҳукумат суҳбат кард. дар ин паём, ки 2 соату 45 дақиқа идома кард, оқои раҳмон аз бахшҳои ба монанди маориф, бонкдорӣ, тандурустӣ ва саноат интиқод кард. эмомалӣ раҳмон аз ҷумла дар ин паёми худ аз низоми маорифи кишвар ба шиддат интиқод кард ва гуфт, ки дар маҷмӯъ бахши маорифи кишвар ба дигаргуниҳо ниёз дорад. ҳамун барномаҳои замони кӯдак қадим аст. каниспектор ҳамун кӯна аст. маълим омӯзгор меорам каниспекти кӯнаро
ورق میزند گذشت رفت. اکثریت آموزگارای ما سیستم های نوی اطلاعاتی و دیگر قطعی کار کردن با دانشجویان و با آموزگاران را نمیفهمند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از افزایش حجم معاش کارمندان ساحه‌های گوناگون خبر داد. امامعلی رحمان از جمله گفت که سر از 1 январи соли оянда музди меҳнати низомиёни тоҷик 25% боло бурда мешавад. ҷаноби раҳмон ҳамчунин пешниҳод кард ки аз аввали июни соли оянда маоши кормандони бахши маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва буҷавӣ, стипендияи донишҷӯён 20% боло бурда шавад. ҳамин тавр андозаи нафақаи ятими кул 25% ва музди ҳадди ақал 50% зиёд карда мешавад. оқои раҳмон пешниҳод кард ки андозаи ҳаҷми аққали маош дар кишвар 600 сомонӣ муқаррар карда шавад. айни ҳол дар кишвар маоши ҳадди ақал ҳудуди 400 сомонӣ ва маоши миёна каме бештар аз 1300 сомонӣ аст. 75 маротиба боло рафтани маоши мардум ёки даромади мардум ки дар ин паём зикр шуда буд, каме як рақаме ҳаст ки каме баҳсбарангез аст ва он ба гумони ман таҳиякунандаҳои ин паём аз ҳамин беназардошти сатҳи таваррум ин рақамро оварданд ки як намуди хеле баланд нишон додани рушди Тоҷикистон дар ин давраи истиқлолият мебошад. раиси ҷумҳури тоҷикистон дар паёми солонаи худ ба парлумон солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди саноат эълон кард. ин паём аллакай нишон медиҳад ки ҷомеаи мо, давлати мо аз он марҳилаи барқарорсозӣ гузашта ба марҳилаи рушди саноати технологӣ бояд ворид шавад. маъмулан президенти тоҷикистон дар паёми худ аз муваффақиятҳо суҳбат мекунад, вале хеле кам дар бораи камбудии кори ҳукумат изҳори назар мекунад. ин суханронӣ бештар мардумро ба инсиҷом даъват мекард, яъне муттаҳид шудан даъват мекард ва барои ободии кишвар ва мисоли бисёр равшан ҳам дошт ки дар 3 сол 25 000 қариб иншоотҳо сохта шуданд ва мо тавонистем ки тамоми гӯшаҳои Тоҷикистонро обод кунем. мунтақидон мегӯянд эмомалӣ раҳмон ҳеҷ гоҳ дар паёми худ дар бораи мушкили муҳоҷирони тоҷик ва нақд дар бозорҳо ва маҳдудияти озодии баён ва дину иқтисод ишорат намекунад. бинандагони азиз, тафсилоти паёми президенти Тоҷикистонро метавонед дар сомонаи радиои Озодӣ пайдо кунед. ҳабси шавҳар дар Қирғизистон зиндагӣ ва саломатии Наргиз Ҷабборова, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ба ҳам зад. ин зан мегӯяд то муноқишаи марзи дар моҳи апрели соли ҷорӣ зиндагии ором доштанд ва ҳоло намедонад дигар рӯзгори худу се фарзандашро чӣ гуна пеш барад. шавҳари ӯ Абдурозиқ Қаҳҳоровро ҳамроҳи як шаҳрванди дигари Тоҷикистон 3 моҳи пеш дар Қирғизистон ба ҳабси абад маҳкум карданд ва 2 ҳафта қабл ин ҳукмро ба 20 соли зиндон иваз намуданд. фарзон муҳаммадӣ мавзӯъро идома медиҳад. наргиз ҷабборова ҳоло дар ҳавлии падариаш дар деҳаи назди марзии Хистеварс қарор дорад. вале 7 моҳ пеш ин зани 40 сола ҳамроҳи 3 фарзанду шавҳараш дар деҳаи Борбордуки ноҳияи Лайли Қирғизистон зиндагӣ мекард. онҳо шаҳрвандии Тоҷикистонро доранд, аммо дар деҳаи Борбордуки Қирғизистон ҳавлӣ харидаву зиндагонӣ мекарданд. ин роҳест ки аз як тараф Тоҷикистон ва аз тарафи дигар Қирғизистон ҷойгир шудааст. дар рӯзҳои муноқишаи марзии моҳи апрели ҳамин сол пулиси қирғиз аввал худи ин зан ва пас аз чанд вақт шавҳарашро боздошт намуд. ҳоло Наргиз аз амнияти худу фарзандонаш хеле нигарон аст. рафта наметонам, маҷбур инҷои шита зиндагӣ кардосям ки хай шавҳарам яктарафа шавад, худо хан нақд мешуде ки низ гуфта ҳамин хай умед кашта шидиам де. Наргиз мегӯяд тӯли ин 7 моҳ ҳаёташ ба куллӣ иваз шуд ва пайваста азобу машаққат кашид. додгоҳи вилояти Бодканди Қирғизистон Абдурозиқ Абдуқаҳҳоров шавҳари Наргизро аввал ҳукми абад дод ва дар пайи шикояти мақомоти Тоҷикистон ба 20 соли зиндон маҳкум кард. мақомоти Қирғизистон ӯро бо ҷурми ҷиноят бар зидди сулҳ ва ғоратгарӣ гунаҳкор донист. аммо пайвандонаш аз ҳукм розӣ нестанд. Наргиз барои озодии худу шавҳараш тамоми талошро кард ва тақрибан 50 000 сомонӣ қарздор шуд. ман 3 бача дорам, хоҳиш мекунам ҳамин як бор калоно ҳамин натиҷа мана дида бурону ҳамин шавҳари ман ба озодӣ
اکن ادمی یکان کار کده من دستگیری کنن و یوردم تیان هرم من طرفت یکم. نرگس جبارова تا زمان رخداد این حادثه در خانه‌اش به دوزندگی مشغول بود ولی او میگوید پس از بازداشت و اذیت کشیدنش سلامتیش را نیز از دست داد. دو فرزند خردیش در مکتب تحصیل میکنند و فرزند کلانیش به طریق شرطنامه‌ای محصل دانشگاه خوجند است. در صورت آزاد نشدن شوهرش جبارova میگوید دچار مشکل جدی اقتصادی میشود و به ناچار به روسیه برای مهاجرت مهنتی میرود. عبدالرازق عبدالقهاروف 41 سال داشته و گفته همسرش 12 سال در مکتب ناشنوایان ناحیه بابوجان غفوروفی ولایت سوخت معلم بود. و سالهای آخر در راه خستیورز گلستان رانندگی میکرد. بازداشت و به حبس سالهای طولانی محکوم شدن این شهروند تاجیکستان تنقیدهای زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری ها از حکومت طلب کردند که برای آزادی این شهروند تاجیکستان تلاش کند. قضیه عبدالرازق عبدالقهاروف به مناقشه آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان برمیگردد. در آن مناقشه از دو طرف 55 کس کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار میکنند. دادستانی‌های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده گشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلام نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه بابوجان غفوروف. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. در ختلان ماهیداران تخمین میکنند که امسال در بازارهای تاجیکستان گوشت ماهی فراوان می شود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی‌های ماهیداری صید آن نیز در کلهای جنوبی کشور افزوده است. محمود جان رحمتزاده در همین باره میگوید. این حوض شکرش 4-5 متره. شغل سفرعلی محمدقلوف ماهیداری است. او در کنار حوض ماهی منتظر خریدار است. در صورت پیدا شدن مشتری به حوض تور می‌پرتوید. از تجربه 30 سالش میگوید که ماهی نظر به سالهای پیش فراوان بوده، درآمد خوبی را انتظار است. این سال ماهی‌هایمون سوزن، از سال آینده این سال بهترینه. نصیبه که هر حوض 10 تن، 15 تن، 20 تن ماهی میده. ماهیداران دیگر الکی خریداری خود را پیدا کرده‌اند. حالا در این کل به جمع‌آوری ماهی مشغولند. این ماهی اموری سفید است. خریدار زیاد داشته و ماهیداران درآمد خوبی می آورده است. این نوع ماهی در ناحیه عبدالرحمن جامی و دوستی ولایت ختلان پرورش می یابد. این سال ماهی پروران ناحیه عبدالرحمن جامی و دوستی 558 تن ماهی را به بازار برآوردند که نظر به سال گذشته 31 تن زیاد بوده است. اون ماهیایی که در ناحیه 3 سال شده است در تمام بازارهای سطح جمهوری با فروش برآورده میشد. مردم ناحیه عبدالرحمن جامی خصوصا ماهی پرورا 3 سال ماهی را درست برآورده. در جنوب تاجیکستان 265 خواجگی ماهیداری فعال است. این خواجگی ها سال گذشته 1245 تن ماهی استحصال کرده اند. با این ماهی 80% بازارهای ولایت ختلان تامین شده اند. حالا 1 کیلوگرم ماهی در بازارهای ولایت از 20 تا 45 سامانی ارزش دارد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. خب به هر حال امیدوار میشویم که با زیاد شدن ماهی نرخ آن نیز تا اندازه پایین و برای ساکنان عادی دسترس می شود. و خبر دیگر داریم. انتظار می رود که فردا در دادگاه ولایت مسکو رافع گمانبر قتل هویدو تیلوزاده 5 ساله برگزار شود. پدر هویدو میگوید او از این مرافعه ها که اینک 3 سال است ادامه دارد خسته شده است، ولی مبارزه‌اش را برای مجازات قاتل فرزندش تا آخر ادامه میدهد. به گفته عبدالسلام سعیدов با کمک سفارت تاجیکستان در روسیه، همسر او نگین سعیدова به مسکو آمد و در محکمه دادگاه شرکت خواهد کرد. والدین هویدو نیت دارند بعد اعلان حکم گمانبر به وطن برگردند. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر رو چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. فراموش نکنید فردا شما رو در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خدا نگهدارت.